Hello. Hello.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
suppose na socio-economic conditions ni borongni moti bara jawa socio-economic conditions ni belai na thane ojaga aboni bagre srairo borong hunasung pent up frustration মানে borongni frustration emon ui to abo kotini rajo jeta rodine volcano once apneagiri volcano eruption tungna nema hegi to je aboni bagino kebangma social ills মানে chini society jeng hamia soliman ngi dong aboni bisino jo uni sai kirima sija tabuk choli dong ka drugs abuse ban substance abuse because aboni bage angwan sugar sarai rong drugs ni create treatment medical treatment বা rehabilitation ya theba rong di chini society ni bibino kebangma initiatives niye borong jeng drugs kebangma experience na kebangma di samung thai kebangma mo sorong mo chawde kebang company ko bai samung thai ka ge ang tabo ani je knowledge ani experience use thai samung phanage ang sini tapte bukore help thajeni poro juma jomina ang bujubu abri bagino ang sana mo kini je noro drugs forsaya kare ba frustration ni kare ni ya kheba noro hopeless মানে কোনো লাইফে কোনো হোপ করে ইয়া কাই जों हाय बर कन्टेक्ट खायदांखाय नरनि केरियार नतुयै जे नरनि केरियार बाहाय खालाम खालामगे जे सामानि केरियार जों चुज खायदि जार्नालिज्म था पढिदि इया खायबा जों ल पढिदि इंजिनियरिंग जनरल कोर्स बीए बीएससी बीकॉम फर पढिदि नरनि जतिनो एक्चुअली केरियार एस्टाब्लिश खायदि नमागै जों हेल्प दिमा जतनै केरियार दङ government job is not the only career. Taboni saikono chini India ni unemployment rate onek high. Unemployment rate high apni meaning thaje kebang sala sikasai chala guri sikri ro abo kono graduation family gulo iya kaba class guru primary gulo kono ko sai common right abo to saikono joto ahebono ini haju jorawo noroko di je marketable skills jabo mane market je skills ka value karo je knowledge ka value karo a skills a knowledge a information dori no khai to hanbe dor ini ni ai dora pona chakri manu actually chakri ini ni hai dino joto sector chakri available niya onek kebangma sector tongo kebangma ini economy jana sini orthodox economy sector tongo ajaga মানে বর্তমান সময়ে আজাগা পার্টিকুলার স্কিলস তো পার্টিকুলার স্কিলস কে আবো কোন গেলে হাই ডিমান্ড র ঠিক আছে ধরো সাইমন কামো চিনর ইন্ডিয়া র দি মিডিয়া মাস মিডিয়া কোন সোশ্যাল মিডিয়া কোন আমলি সেক্টর র ইমার্জিং সেক্টর র হাই আবো কোন চাকরি গোবাং এভেইলেবল তো তাই ধরো সাইমন ইনফরমেশন টেকনোলজি information technology as sector to one sakri awakna to ke ang sami nama haise dorok kana asugoi no ko ya kare dorok jodi marketable skills je skills no je knowledge no market demand khayo aponi according to that dorok skills do develop kai lone certificate course para khaika online nei inya khaiba coaching center pani bati skills inya khaiba chakri khaiba na saka metropolitan city ma chakri khaiba noro amti ha jodi screenshot develop khaiba na kare noro ini ni haji no hono chakri mane abori bagino frustration ei hopeless ya kare noro jodi one sundui research khaye noro naichegai internet ni naimano ma chen haibor be contact kono noro jodi sakai je sapana saraino chen kaisa bini according to his experience according to his knowledge sen go hono kaisa area ni path sen bumi man